Yes, kwamina nje angumzulu mina ungipholele lapho-ke hayi mina ngisaphole thibe manje umntwana nje lo ngiyaphila ngizwa kuwe ubaza ubani ubese hashtag Dlamini number 8 odumile umhlaba wonke kodwa ngenalutho umthandi webhola umlandeli wamazulu hayi phela ama-team wonke ase-KZN ilona lo uMr hamba nazipha hayi Milford nginawe sisoke Milford. Ngiyabonga kakhulu bosi yabo.